속에 주 오랜 배도들의 자 예수 그리스도 예디라 한게 사바들의 이제 데비시에 구사르키 베르니에 프레젠타나던 카이스로 Reverend Rakuneme, Chairman Pastor Council, General Officer Association, Mission Center, Cape Town. Krista iso spy ki be ko gun za ka hre be ne gai ha tu lo. Maya rakan ya bai imzegna agum da rata ibeter rahang hiting pe lingum da aga radnai abu leaders na wang harwaja bam loga da nan kena aga go rajan na go de teba go pastor na kana dikon board na ane go puite mi hai nam soga we ya saki ra le de tin thi te jena like you got the auto le sarna ya we jaram na ame go modere ke le ya isi ga go te le na wan jabam ni gum ja e si no le du miram gum ja sa siram si no le du adum ga ile ja rata te le ring ting te ga me ja den si za den si mang za ram sapai le ja sapai le ja ne hai nam porang ba le zaina hare tini si sia unde sidu e ram ga sapai le ja ra so ga nai ale no so ga suna ram ba le ai na sa ki ke ja Dei mena raking na mene za ha ne pe kang mene ne ka yi ko ta ze pe ba ma de le. Da ze I ne ka ge rai ne ze on po pe nai I ge ki pui ku ze I ge wa ne sa pe ra ne pui le. Ta rakang ja li ze ge ne Dei gi Baptist Church ge ordination program na mai te ra no lu ze ge ne Round it today. Praise the Lord. Hallelujah. They gave up the church there. Rating na besu magina suze. I go on the program. Take I zip mo sa namay kine. Tere lang ay le. Rating na banay association. Kaya mene. Kaya ligum je. Anoy nakaga photo aje. Besu dile. Kanggo perne I sam ne rego design ne. Ordino la pe candidate ne sam kapera re zang idan ne me nang harab nai bodi me so ge apo sam ji sia je tapera nang le nang harab ke zai pe pana harikan si be zai Jesus Christ je ninga pe le be Nung sing di me. Le ni arafet le da nam sing le. Pakana bege. Arang ko zimna ze nang ne meli re pe sang ze rei ra ai po da ge. Arang nang su ku ga ge le be nang num di me. Le ni num le. Pakasum bege. Nang ta le ne ge Lung sangre kilometri zai zize zai Bible kathai ze ningsu kupa kaibe ta ge kabui be chang ze patera nanglung bene nei ne Rana su ma bai da ligum da I pater wa le. suile kathaibe ke We, a Christian minister, the Zenu Baptist Churches Association hereby ordain Idan Neme, a member of the Daegi Baptist Church, Tosam Subdivision, Tamelong District, Manipur, on 15 March 2026, to the ministry of the Lord Jesus Christ at Daegi Baptist Church. Tamelong District, Manipur, with the Lulu Bergdaive Association, Nekosariki, Negdaive, Japan,